Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ay, leding itag James. Sangga pastrakan. Sabi mo ta, tata. Sabi nga santa kapastrakan kat baysa ka baro. May samat na balasang na Aida. O may kupas siya rin. Ang dapat tanong ang bodyguard mo. Yung kinadwa ka may dito, tata. Ngayon saan na nga sumurek? Bantay na lang di tarawar. Siya lang di sumurek. Nga mag-sarita. Mangarim ka ni Aida. Nandigin tek, James. James, sana kang agpa-strict tinakainom. Agat arak ka. Manulot tawag mo. Karadradwar mo ng high school. Buong tiulo ka. Sika di problema na kita naganakin ka. Gaputan na loko ka. Sakit mo may mapasyaran ti ka anak. Ha? Saan nga ba rin? Isang mga malimon ti pumano. Pumano ka. Langig ko manong name data nga panagsarita da Uncle Kenny James. Pinderkepen ni Uncle, manong nemi, tiridaw, imawampay, 5 minutos tinapalabas, idita, adda agubur. Oh! Hey! Hey! Ala, Uncle, ububuran na tayo matay. Tingal ni Malga James, awan sa baling akin naramig na, no saan ni Suda? Hagura ka na rumara. Ay, lakay, saan ka na rumara? Abangan lumatira ka. Lakay, halin, dito ka lang tanong nagtibalay. Ay! Tingkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset. Di pagkasaritaan, lagip tinapalabas ni Aida iti Ilocos Norte. Nga pagkasaritaan na, keriso iti sa balipay nga intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the 5th week. Iti bulan ti July, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Di taon nulong Hawaii, kendi program at nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawan. Iti pa nang matunmet ni Station Manager, Attorney Nick Malasig II, apangabakan nyo kadagiti agkadakel a premyo gabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly, nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly, nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tag-order iti small, medium, ken large pans. No ag-order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii, owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ayun, ganito bedenggan dito'y panagyaman kan awis, dito'y 6 grand finalist tayo.
Adan, may ika-inem nga grand finalist. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa'y nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip, dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pa'y laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz. Wenno siya. Ipasurat ken ko na no siya. Nadya ni Mayang kapsad at akin napakasalit awon nang isurat ti pakasalitaan ti 6 grand finalists. Papagay mi ni Manong Nemi na to Nemi Ruiz iti programa at nga lagit na palabas dito itang bigat iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award paki-share, paki-like kano saan ka pa nagpalo ti page na paki-follow. Yeah? At abo ba lang, tinte pa nang ibasa ni pagkasalitaan ni Aida, patikim, pasimsim. Ngayon kayo tumadlag buyaan nga kompleto into no Aldao, 12:30 ang kanat alas 2. Iti programa tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag page. Okay ba? Okay. Kaya nung pagaligan mo iti YouTube channel, itingay pakabuyaan iti nga video, paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kay kuma, iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Nakadinag na birensya anti page ken YouTube ni Paring Ray. DJ page Ray Fiesta Sentenciador Award. Ngano DJ YouTube Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Narakali giti aguro oray nga premyo papagayam madamdaman ito ituloy ti pagkasalitahan ni Aida nga naintay pinauluan iti Dana Tibiyag. Ayan. Okay? Nakarod. Di madaman nga bibuya kanya kita. Kinanteman, sinoda. Ano to yun ni Erlinda Panterosete. Sa pabalita ni Erlinda. Ano ba yan ni Abalayan, Merly Pamid Balesteros, ni Feragacus Bacani. Ayan. Ganda Dumpay. Ni Francis Payas. Josephine Estango. Feragacus Bacani. Erlinda Panterosete. Okay? Hindi nga natin ituloy papagayam. Nga di pagkasalitaan ni Aida iti Ilocos Norte. Tubo ak idya kagayan manunaymi ngem kapo itirikat ti panagbiag. Imayag diti Ilocos iti balay da anti kini Angkel. Ni Angkel manunaymi ni Angkel naganan. Angkel Tumi ket kabsat ni Nanang. Ngayon na anti Julie manunaymi iti nahawis kanya. No kayat mo kumay ka dito'y balay tatulungan na kiti sari-sari store ko, tulungan na kaling trabaho tinagtibalay, ikaragatan na kang pagbasahin ti kolegyo ko na. Duwa di kiti kasinsin ko, ngagbasbasa ti elementarya ken high school. Iso no kaskasano laeng manong, kastaon iti ragsak ko, tanay kanak tinamnama, idi ay baga ni auntie, manong nemi, nga pagbasahin dak iti kolegyo. Idi iti mga isang aldaw kat siyak tinakabantay dito yung store manong nemi dito ko nga namamu ni James. Idi damo lang nga makasalita kat madlaw ko nga bastos. Tay na bastos kat natin naluko. Jack pulos kayat isunan. Idi to idi imaymat ni Rolly dito yung store dadaginatang na manong nemi nakapakumbaba na siya at nabisked, nagwapo. Dito ko nga namuan, manong nemi, nga agpadpada kami nga taga-Cagayan. Ngayon saan kami lang agpadpada ti ili.
walang pa ili ti baet mi manunemi. As asideg ti ayanda ngamitita kami. As asideg dito Ilocos. Nagkalugan tang ano kinitataas yung bus nga nagpa-Ilocos. Kahit gaputan ni Rolly. Kahit naman tuntunan ti dan na tibiyag na. Kahit awan ti pagtarusan na. Iso nga, inala ni tataas yung isuna. Nga iso itatikad ka doon ni tataas yung agtarakan ti dingwen kaya nagmula itinateng itilikod ti balay na tataas yung. Ni tataas yung manunemi kahit agmay mesan. Ininto ta ni tataas yung manunemi kahit uncle ni James. Imbaga idi manunemi ni James nga umay nakpasyarin. Kastama timbaga ni Rolly, manunemi. Kahit nga sa wen, agkaribal na gitiduwa. Iti umay nagpasya din James, manunemi ni Uncle, tinangilukat ti daw, kahit kas nangigyo itay. Di ka mabaling nga pastrikan. Nakainom ka, James. At tapit talugay mga kadwa. Isak lang di sumurag nata. Agbati dati tarwar, agwardyada. Saan nga mabaling nga mga mangdisturbo ti panangarin ko kinaida. Ngayon saan ka mabaling nga pastrikan? Ang sabot natin ka umaw-out, iti nakainom. Sa mesa, balasitang pailang na ida. Ang pailang rumbeng nga, Arman, pasyarin, o resi ka. Karadrador mo lang ti high school. Iba ka nagrador ka pa ti high school. Buong ka ti ulo. Problema ta ka. Di ka nagad-naking. So nga pumanaw kayo. Pumanaw kayon. Nadaitan manunemi itinakpakasamakan ti ubor. Ala, ubor ang damit ng kail. Hey, ubor! Rumarak. Lakay. Saan ka na rumarak? Ang mga matamaan ka. Guli magtilatan. Agpaarayat tayo. Ngem rimuar ni Uncle Tommy manunemi ngem awanen digid agub-ubor. Kad naman pa'y awan, tinakakita o sa amin, nakita na siya sinungan dakkel ti atap ni. Nga ni James, kaya hindi kaduwa na itinagubon. Kabigadan na, nag-report ni Uncle, manong nemi, ti Kapitan, awaman ti witness, ng misulat at maatap. Napaayaban da nga ro ti barangay hall, manong nemi, ng sandang inanugot. So awan niya mga kaso. Awaman ti witness, manong nemi. Dahil nga napasama. Idunong tayo nga ti panagsasarek ti klase, manunemi, nagtulag kami kini Rolly, nga agpadpada kam ti oras. Kabut agpadpada kam nga ti kurso, nga accountancy, manunemi. Agkuyukuyog kami, agkalugan kami nga mapani talawag. Agabay kam tutugaw, iti unig ti klase. Agtintinulong kami. Agkamirianda kampay, agkapangaldawan kampay, aggadan kampay nga agawid. Agawid tapno tumulong dito'y balay, daanti ka ng uncle, kaya kasinsin ko, siya agluto, kaya ano makaluto maten, ayabak idan, uno saan, manunemi, ni Jane, nga inaunang anak na, isut bang tulong kanya, agluto. Ni John, isut mapanmang tulong, gani auntie, iti sari-sari store ta kapigsa ka adu di kita gatang. Aging ka manunemi, nga dan nananay nga relasyon mi ken ni Rolly. Nada kami din ni third year college manunemi. Idi taklunek isunan. Agyamanak, ay da, agyamanak ka. Kabayan, kaprobinsyaan. Amom nakasasayad na po Diyos. Api ko nang tikasta. Pinagsabat na ti dalanta. Agpadpada ta ti pangkit. Mangtuntun ti nabintas nga da na ti biag. Tinarad niya ka masakbayan. Agyang kada antim kat pagbasbasahin na ka. Siyak man agyanang ba't kanitataas yung kat siyempre pagbasbasahin na. Sunalahin ta. Tanya. Nagdalat ta kontrabida. Ni James. Agananad ka ni James. Ipangpangtanak nga rin. Agananad ka. Kanuri si ka, ipangpangtanak ka.
Hanga mabalin. Nasaan ka manubya ko nana. By hook or by crook ko nana, di ba? So nga lalo nga gananad ka. Ayda. Kat ka mo tayo naklon na kan. Marakop ka. Magkakdagiti lips mo. Rolly, I love you. I love you too, Rolly. Kaya dito na minsan, manong naming nga napanak, iti ayanda, tapno mapanak agnateng, kadag iti nateng nga mula da, tad kumatangak kunak, namsad naman na pagpabaybayadan. At ay din, natataas yung kadua manong naming ni Rolly, iti bangkag. Ito ba nang pintas nga nobya, Rolly? Pinagsabat ni Apo Diyos ti dalan nyo. Napintas ti pagkasalitaan nyo. Apo ko na yun, ti kasta. Tata. Kaputa, taga-amyanan kayo, kit nagpabagatan kayo. Nagsabat ti dalan nyo. May sa ti paggipyo. Kaya ti makapagbasa, kaya nagbasbasa kayo na. Itinto ending na, kaya ito tagkatuluyan. Nata, tata, gawin. Dahil nga rod, ni James ti kayat mo, ay, adayo nga kayat ko na dyan nga, barumpado tata. Ay, wag gayam. At naman lapapanak. Nene, agtinulong kay ngorg nga natin nga, makamukan role. Oo na ta, o problema. Nakigtutak man ang name idita sa kruyan na ni Rolly. Apay, kadigdigos mo, diba? Gawin, Sabado. Tinakalaba ako, nagdigos ako, kadigdigos ko. Ida dito nagtipalay. Ala, Rolly. Ala. Kaya't kun, nga dan mapasama ka na ta. Ala, baka masikugan na kat saan ka makapagbasa. Saan kang masikugan, diyak makaputo. Na? So, oh my God. So, anak mo itong nakapagkad-kad manunemi simrek kami iti kwarto ni Rolly. Kaya tirabaw ti kama, dito'y kami matanagab-gab nga lamo-lamo maano. Ala, Rolly. Oh, Rolly. Oh, Rolly. Oh, nagmayad, Rolly. Oh, Rolly. Dito nga ruden manong name. Ngayon, sagot ko nga namin pinsan kini Rolly, di kinabirahen ko. Ngayon, saan nagbabawi, mano? Saan nagbabawi? Kapatipat-patig ko, kinipat-patig na manong name, at syempre, nakaragrag sa kami. Tempidwami pa ay manong name, at may mayat manin. Oh, Rolly. Rolly. Oh, Rolly. Aida. Rolly. At ito gini daway manunemi nga noan ta papanak kat sa idendak manunemi da James kanigiti kakatuan. Ay. Anyong sarian ti pagnahak? Amo ay damor nga mananayon ang tawin mo at addakamit nga po yung pintas. Iso nga sa nga mabaling nga sa nga siyak tibang tagikwakin ka. By hook or by crook. Uraan at araramidam, James. Saan kantua kayat? Nobyo kan ni Rolly? Tarantado na dyan. Patpata kayong gabat. Walang patpata kang mga gabat. Nakamtag katuluyan. At tapayin napasama kada kami. Hanya? Kahit mo samon. Oin. Iso nga sardengan nakon. Sardengan nakon, James. Di makadakos man nung name nakigtuta kiti padamag da nga binugbog da man nung name ni Rolly. At ako lang yun, di? Ay, why? Na-hospital ni Rolly kapag manuda, upat da ng bugbog kan kuwan. Sinuda? Sinuda, di? Sino kumapin sa akin ni James kadagaduhan? Napanak na roti hospital, manong naming yung lo. O, anti pagdanakan. Tsak matpat kayo din napakaruan. Tarupam ni. Bale.
Upat na lang amin eh. Sa tinangniltak digiti dua. Sa dua tibang dandanog kanya. Nga balik. Ore ka anakan ni tataas yung isuna. Sapol nga, may report iti polis. May reporten. Sapsapulit nitan digiti polis si Soda. May matlaing nagbasa ko ng ni Rolly ti Lunes nga benda-benda ti rupa na. May bagan to na tao pagdanagan. Ore ta si bibiyagak. Diyak to itulok matayak. At tapay agasawa mabalokan. Naging ka manunimi nga napan nakirambol da James kadikiti kakadwa na iti sabali nga ili manunimi kita kakaasi tinamay anda kini James. Aging kang may san nga baldado. Ay, awanin te kabutbutan ta. Pagbutbut nanta. Nakakaasi mo. Basol na. Mapandat sa bali nga ili, glas-las tugda. Di kasi jay, baka tasan na pa'y pinatay. Ngayon problema ita, di kita naganak ang kuwana. Tani, hamat ang makaobra. Ngayon ako masaserbi na, at akad-obra na sa dot. Agyaman da sa alang nga makapanaw. Sa alang nga makabalog. Saan na madandanagan, no ano mapasama kang kuwana. Kaya nga, naggraduar kami, nagpadpada, kat inayabam mi, digiti parents mi, manunemi, kat nag-aamo, digiti nagbalin, agbalayan. Pasami ti board mi, manunemi, aking kanadaan kami, nga dakus, iti trabaho. Iri makaornong kami, manunemi, nagkalaysa kami, kat nangipatakdar kami, ti bukod mi nga balay, ti karuba, iti balay, datataas yung man. Manong name, naparapura kami ti upat nga na. Kadamot na, yaya, kita nakmi, kan katulong, manong name, tapno dag serbi, no kasta nga dakam, yung nagpadpada iti trabaho mi. No, bekas na, manong name, tuloy-tuloy lang tamad tata, asyong nagbunmula, kat kasta mataramidan ti asawak, no kasta nga bakasyon. Ito lang una iti pagyamyamanan mi, manong name, nagtubmok, tida na ti biyag mi kiniroli. Ngagpadpada kami, ngagsapsapol tinarad niya kamasakmayan, kat impaan niya Apo Diyos data, babaed di tulong mi metlaing ti bagbagi mi, tulong dagiti agasawa nga anti kinangkel, ken tulong met ni tataas yung para kiniroli. Dito nga rin, pagkasaritak, manong, kaya thank you, itilaing mo nga nang iba, sakit sapay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Ito yung ardagyaman nga pagayam mo, Aida, iti Ilocos Norte. Hay ka ni Lowell Tangunan, dita Honolulu, Hawaii. Hay ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., iti Hawaii. Kaya kastamatan, kada kita'y namadawa, nga agbibuya ta. Thank you, iting kay panagbuya. Kita sabi ko ma, tayong kay tumadlabuyaan. Ulit, Intuno Aldaw, 12:30 kung ganat alas 2. Iti programa at lagip tinapalabas, iti Action Radio, VCJC Lawag. Di ba tagsurat ko? Di ba tagsurat? Dagi di man tamang nagbiboy yata. Thank you kinabalayan, Merly Pamit Balesteros. Thank you, Balayan. Ni Mark Galapon. Kastamatan ni Janet Balcobero, Perlita Glipe Matias, ni Balayan Merly Pamit Balesteros, thank you. Ayan, ni Odelinda Samura, Erlinda Pantrosete, Perlita Glipe Matias, Peragacos Bacani, Ken Dadumapay nga nagbuya. Ni Pe, ni Josephine Estango, ni Francis Payas. Thank you kanayo. Madam-damalaing, nakikita tayo tumanin matamdama para itidir manong name program.